Da bi funkcionisali kao jedno normalno, zdravo i razumno društvo, moramo razviti svest o intelektualnoj svojini, to jest o autorskom pravu. Ne možemo mi dozvoliti tamo nekim diskografima, tamo nekoj organizaciji Sokoj, tamo nekim njima da nam uništavaju umetnike. Autorsko pravo je duhovna tvorevina jednog čoveka i traje 70 godina posle njegove smrti. Meni su ga uzeli, oteli, otuđili za života. Autorsko pravo u Evropskoj uniji i u Americi je neprikosnoveno. Ne možemo mi ni u svet, ni u 21. vek sa ovakvim stvarima. Da ponovim, pošto na ovom kanalu već imaju ponaosob sve kolumne, kako je ko šta radio od diskografa, opet da još jednom ponovim, da se nikada nikome ne ponovi ovako što je meni. Štampali su znači kompilacije ovi diskografi, a sve pod pokroviteljstvom organizacije Sokoj. Znači štampali su bez moga imena, bez naznačenja, potpisivali su druge ljude i bez moga znanja. U pitanju je Centrocena, vlasnik Branislav Stojanović, Gol produkcija, vlasnik Dragomir Ćirić, Lucky Sound, vlasnik Aleksandar Radulović Futa. Da se nikada nikome ne ponove ovakve stvari. A to su sve uradili jednom pesniku. Poštovani građani, to su sve pesme iz moje zbirke poezije. Apelujem na državu da zaustavi nasilje nad intelektualnom svojinom, nasilje nad ženama i ostalim umetnicima. Kao što rekoh, ovako ne možemo ni u svet, ni u 21. vek. Veliki pozdrav od autora, tekstopisca, pesnika, kompozitora Vere Milosavljević.